Saya buta tanda ucap, sekolah kami kerja. Ini yang atau sebagai jenderal termasuk seluruh sesnya secara mengikuti atau sistem atau nama berbuat sebagai itu dengan jurusan. Dan mengikuti proses itu kan sedikit terbuka terbuka dengan cerita tanda ucap jurusan. Dan notaging mengikuti ayat cece ni tahun temuda ayat sung jangan bang surgado tiktar urusan. Jadi tim sini juga ni 신입상 부팅 신입상 있으니까 어렵다고 나도 좋다 어 어렵다고 이 부분도 뭔가 땡아tom이 산사 에비닉들 넥타 되게 안참 먹어도 싶다 이렇게 분들 이미닉들과 다른 넥터 좀 어떤 신바 아니 장을 좀 있다 이래도 그래서 이렇게 사는 것이 잡아가게 되겠다 아이스나이도 왔다 개인으로도 왔다 베트니스들이 왔다 누르슨 한국성 임차에 봤음 그래서 뭔가도 어서도 힘큰 버스니시슈들 대문지라서 망친 어떤 수습등 왔던 어려워 시슈들이 그렇다 그리고 제들 이 맞다 그때 제일 우대서도 됐다 시작했어 그래 왔다 안집다 왔다 내가 혹시다 그런 시주야 How many English speaking? Only two. That's enough. Sorry, I'm not getting out. That's the Canberra is one of the that come up with Charlie Free. 제가 사고 시작해. 현재는 20일이라 전인대가 중소 알아서 하고 있어. saya 한국 시대에 대한 한국과 있으신데 유스도 보다가 뭔가 같다. 미팅 자고 이 말씀도 한국도 나중에 제가 대비 도저히 되나 나야. 자, 나 사실 같이 보이네. 말했다는 나야. 내게로 그 당고지 저번에 기다리다 이 통제 주시어요. 딱 뒤에서로 동네 매주가 더 있다데. 이내 동네 먹을지 나는 매장 주셔서 좋아. 딱지 저 두서지 차단 관계 원리가 있어서 또 데이터를 체크하려면 체크하면 가다 차단기 나도리야 영어 소리도 딱지 가다 가서 문제시나 아니 시제미 정신 전부들의 시도 시제미 정신 참지되다 있다. 자들이 이제는 딱 아주 정신 현재 참지되다 있다네. 딱 아주 지금 매주 시나 현재 정신 규제디 그도 그거 거기야 차리나
잠시 때문에 지수 수해야 돼. 그래야 돼. 그래서 내가 뭐 못 되는 게 bir alt olsa da altçısının adı da hangi ismi oy karıştırma diyor ettiği diyor ettiği dikin de imtem hatta dikin imtem amramsın var diyortani uçta falan görülüyor tema ve dikitlerin zamtırdır dokan tipuna en kumusma mideci bu çoktan geçmişti amrtan ugi çüstegi umumiyata unchunasta тэгэхээр зовлон эсвэсэж амгалан хүсдэг боловч зовлон асараа шалтгаан юу хэмээрээс шунал өөрийн сэтгэл юм аа. Тэгэхээр энэ шунал өөрийн сэтгэлийг бол арилгаж болох юм аа. Хэдийгээр шашин шүтдэгч бай шүтгүүч бай бүх хүмүүс амар амгалан хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ амар амгалангийн сөрөг болсон энэ зовлон гаргадаг өөр хэлэн хүсэл шунтыг арилгах арга бий шинжлэх ухааны үүднээс үүдсэн ч гэсэн бид нар амар амгалантай байх ийм үндэслэл бий. Хүмүүний мөн чанар бол угаасаа амар амгалан хүсдэг. Энэ амар амгаланг яаж гаргах вэ гэвэл бусдыг энэрний үйлсээр асарлын сэтгэлийг үүсгэх юм аа.日本因为的俺不是，南北新北门但怎么的地方的输入，没找有的差不多，强巴的、早巴的、蛇巴的、超些些都是觉得差不多了一下，但德州他们没找的，德州没找一个不会要的，你看不到那个没找的呀，德州没找不会要的，像这里就是呢，德州没找第一题，那是看到那个民这没的呀，这种民这第一的看呢，看到是强制考的呀，急救的。在这里就是我们出入考的平时起来的，洗手要人啦，牙下去了，卫生是出入，告诉我还有人们的地方出入做些差不多牙那也得。자, тэгэхээр хоёр нь би бүхний шиг юм. Тэгэхээр бүхний номонд асар хөстэй хөстэй гэдэг нэг үйл хэлбэр гэж айцсан байдаг. Ер нь энэ дэлхий дээр олон шашны улсууд бүгдээрээ асар хөстэй нэмэрхүү сэтгэл болон нөхцөл байдаг гэж энэ сургууль бүгдээрээ айдч номж байдаг. Энэ болохоор бүгдийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр шинэ олон шашин бүгдээрээ орондоо юм хэлтэй нэг хүндэтгэл юм байх нь шинэ энэхээр аваад үзэх юм бол дэлхийд бол гол зөнхөд шашны улсууд бүгдээрээ байдаг. Гэхдээ хоорондоо энэ нэрнтэй байх тал дээр бүгд одоо нэгцгдэл гаргаж ингэж байдаг. Бүгдээрээ асуусдаг нөхөстэй хидэж үцэл сургаалын үүднээс бол өөр болдог. Яг л хүний бодол санаа өөр ялгаатай байдаг болохоор түүнээс үүдээ үцэл сургаал нь өөр болох харцаагүй юм байна. Үцэл сургаал нь өөр болон үүний үүднээс ингэж ялгуулах юм байна. 제가 지금 수건된 거 대발이 자랑하다 여기 철수기 밴디 미도 주식으로 차가 샤서 Борт нь аваад үзсэн бол би төвхөн байна. Төрлийн улс төрийн хэргийг 2011 онд би шилжүүлж хүлээгээд өгсөн. 철수기 밴디 위주체에 철수기 구식이 밴디 안개 Улс төрийн одоо хэргийг бол сонгуулаараа сонгогдсон хүн түүний цаашаа авч явна. Надад энэ бүрэг хариуцлага одоо байх болсон. 당내야 저 가리 개인기 어쩌다가 있나? 그 최대 비쇼 애니 소수 게 수세스와 애니 산제에 최대 샤샤나 나래는 이게 되지. 다 하나면 걔한테 제가 조조서 치우더니 가다배 나래데 취규기 애니 산제에 떠도 생활 남네 때는 거야지. 저번 주고는 그랬었어. За тэгэхээр одоо тэгвэл надад ямар өөр үлдсэн бэ гэхээр номын зүгээс номын үлийг цааш нь авч өгөх байгаа. Үүндээ юу бэ гэхээр төрдийн шашин, соёл, хэл бичиг энийг цааш нь дэлгэрүүл ийм ажилд гол зүтгэж байгаа. Ер нь бол бүхний ном тэр тусмаа налимдрын одоо нэрдүүдийн энэ ном үзэл сургаалыг үнэхээр учир шалтгааны үүднээс авчирч
대도로 제조 필요한 얘기 대체 좀 더머스 예를 보고 있기 도디 아토는 인 시신 소리 힐 피치로 우리 앞쪽으로 했거든요. 자, 전에 이전에 가다 날랜데 또 기다리 뭐는 수 신주체는 그래야지 봐도 타바체도 너야 지고만 타바치고 그러대 말이. 저 전에 이전에 대별로 수주 하는 거 세는 분들은 조심 좀 그래. 어떻게 나이들이 미리도디 마셔 단조지스 노소하고 공간 수스스 도디고 자신 앞쪽 보는지고 혹시 샷번이 우리의 손들지 어디 인기 잡쇼 붙일 때가 아마 되게 비오 혹시 지기 온 것을 신조하는 일들 때 인기에서요 야 혹시 샷번이 우리에서 해서 너무 스토다 인기 예를 들어 저거 더 있으면 아마 자, 다 배우기 최대 리중디 숨격제야. 야가는 신기 쿨루 숨격제야. 다지 네 뭐시고도 가다 통하지 되고. 그 도디 시신 소위 힐피치 오니 가마 돈이 어치니 봤어. 너를 돕고 한번 좀 모르고 이 우리 그때 기호나. 아니 홀 유차잖아. 아주 하나보다 로동라 이순 그러면 패진 저 축축 차대요. 남주마다 보내 패진 저 열었습니다. 지금 몽골도가 나오도 친구 허유 보르면은 지기 오노스비 베를 텐데 허버트에서 알통에 몽골 도디 시신 디그리 소문 직선비 harцаа고 хоорондоо холбоотой байсан болов 미 통부 주선 시위네 대야지 너티 여대지 대표다고도 소구증을 хүний төлөвлөгөөд савд үзэхмэл Монгол болон хүүхдүүд төрөхдөө одоо энэ нурууныхаа дор хар тийм толгойтой төрөлтүүд адилхан байна. Хүүхд толгойтой төрөлтүүд адилхан байна. 제일 가다 아주 지금 리숑 콤시 몽부지를 가다 마모다 센트럴 에이시아 다디나라 패직 더 쉬우셔서 тэгэхээр соёл шашин соёл гэдэг ахуй соёлоор ингээд аваад үзсэн бол Азад ерөнхийдөө түгээмэл их адилхан чанар болон байж байна. 다 그리고 완전 소유는 자샤는 지 강에 먹은 차이어지 다 라운 탑세 자 르지 소수 최대 중비디 냐고 소수 민영 공회원 차도 배주 체대도 싫어요. 그치세요. Монголоор шашин номоогоо өмнө шүтгэл бэрхшээлтэй хязгаарлалт нь байсан боловч өөрсдөө шүт хэрэгчлөөдөө болж ингээ сайхан цэг ирсэн. Одоо та бүхэн шашин номоо дээдийн жүний дэлгэрүүлэх мэдхэд хичээл зүтгэл гаргаж байна. Түүнд их талархаж байна шүү. 그 나는데 애니 떠도 양보수주 민영 공회에서 근데 하가 샤오지고 있는 거 말이야. 그 샤오에 있는 거 말이야. 저번에 있는 거 말이야. 상 모종 잘생겼어. Найдендрийн мэрэгдүүдийн наашаа дамжуулж ирсэн энэ номыг ганц би сүм дуун барьснаар эсвэл хурал хуснаар энийг цааш нь одоо авч явах хэцүү болон ном сурах хэрэгтэй. 예, 다리 ingema 내시요 다 드리니 뭐 하셔야 내지 아니 최로 송부 최로 소리야 다 너무 나서 왔어 여기 사실이죠 Би эртнээс хэлдэг байсан энэ удаа ч гэсэндээ энэ ажлынхаа үед зөндөө хийж байна. Монголын номын нөхдөд та бүхэн номод сайн суралцаарай гэж би дахин айлтгаж байгаа. 제가 야간 안사시는 다시 수리 우수 공의 열에 남서 공의 열에 다 가다지 서울 안생을 거는 열다 다시 루루 맞게 주지 그런 시대예요. Шинэ энтгэр аваад үзэх юм бол Оросоос одоо орсон Монгол тоорхтон өөр монголчууд Монгол орноос очсон нийт одоо Монгол ам хургууд нийт 500-600 орчим ном үзэж байгаа. 다 사실 로종 사실 로종은 이슈 차이니 다야 지식 상태입니다. Зарим нь бол 15-16 жилийн одоо номоо дүүргээд одоо тэр гэвш харам болох тэр одоо юунд их орох ирсэн байгаа. 자상하다 그래서 로종은 이슈 배서 배서 탑을 자리 다 소불로 가나로 담배 상대 예전시 쪽도 그래서 담배 상대 그렇죠. 15 жилийн ном үзэж чадсан одоо бам хургууд маань өөр өөрсдийн нутаг Монгол орноо жишний бол нэмрүүлэх үсэд гарцаагүй одоо зүтгэх хэрэгтэй зүтгэж чадна гэж хэлж байна. 대내 전쟁질이야 지수 담아 자 루지 판에 그런 저샤이 말이 아니 경험 군주들이 저야리 애들 타고를 한다
形象，통사하는 건 주주간의 모습을 믹스해 줘요. 공 샤가 나불래, 공사자 가바샤오래, 주주 가바샤오래서 안 그러는 게. 아예 양사오죠. 뭐데 뭐 저선도 또 아우도 친구들 그 도근데 이거도 앞때 교문들 아우도 그때 인다 orada 다들 남았을 지선데 베르트데 인데서 어도 오늘 또 거기 스튜디오에 뭐 저선도 특만 지선데 가고 온데서 이 타브를 보면 이 하나도 타브를 때문에 이 다른 하나 후에 저도 희지들이 타브를 거기 나타 사서 주신 뒤 가끔씩 때 저거 메시지로 무시 마샤고 제가 타마디 그도 메시지 다른 무시 부수 야오메도 고를 제어했다 굳이 제만이 뭐시야 사원을 내렸다 굳이 제만이 이제 소유를 되고 있어 내도 시 나중에 이 한국수 뭐 저선도 가가요 오 소리 비오르는 얘기 잘 듣지만 tenía was lakshin medin chidur huwe na chidir huwe teni nas sodur was undur was shu ke odo ta дараа төрөнд би яг үгүй бас бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр таны дараа төрөнд авах газар Монгол байна шүү гэж би тэгэхэд айтсан юм байна. 자, 러브시 영식 탈이야. 그러나 처신은 많이 양왕의 명예의 차례 그건 좋아지려라. 말은 미 개들만의 샤베니 러브시 많이 잘 조금이 제가 많이 내게요. За тэгээд 9-р бол Жавзандам хотын дараагийн дур тодорхой энэ ажилтнууд нэг талаасаа би дадлам гэсэн нэр байгаа. Хоёрт нь би жаахан байхаас нь бид дотн ийм нөхөр байсан болохоор энийг тодруулах нь надад энэ гарцсан үүрэг болж ирсэн байгаа юм. Энэ үүрэг. 다 편지 연시 소유리야 폐예와 폐예배다 참아지 샤. Тэгэхээр 9-р болтойман дараагийн дур Монгол мэдлсэн байгаа шинж тэмдгүүд баг гарч байна. Шинж тэмдэг мэдэрч байна. 다 이내 안다 순주로 안다 아시 영자 세다차기 저렇게 내려서 Одоо их жаахан хүн болохоор нийтэд тодорхой зарлах шаардлагагүй болов гэж би харж байна. 로스시 신한 집에 사는 애니 거 벌 때에 3-4 5 нас хүрэхээ алдад тухайн үед бас бодолцох хэрэгтэй. 그거에 대해서는 북부 천주지 우리가 샤니 천을치게 하마다 다 연시디 롬니난 레베레베기 아니 룸도 그때 뭐 시주 니그 진짜로 주는 아니 뭐냐 전에 때문에 샤워나 도래 좋아를 판단나 도래 Жаахан хүмүүсийг синтез суудал дээр залаад яг айдас чанар гэдэг нь бодит байдал дээр жоохон хэцүү. Тэгэхээр алгуур том болоод өөрөө ном эрдэн өнөхөр төгс одоо гэгэрч ингээд одоо шашин амтны тусыг хийх юм бол одоо тэр өнөхөр их агуу тус гарах юм байна. 그 배워서지 따라서 되게 쉽지 토부지 때문에 지금 말다스리 Би төв хүмүүс баян хэлдэг юм аа. Өндөр суудал дээр бас сууснаар шашныг авч явах юм биш шүү гэж. 자, 먼저 제가 배워야 라마 토벌이 라마 첨을 했어요. 이제 여자들이 물론 투수 취사를 시작해요. За манай төвдөд бол их том лама том хойлгоо хүн гэхээр эрдэн бүгд аяндаа буугаад ирсэн юм шиг тийм яриа байдаг. 제가 그러면 다 심심라 망설을 신인상 해서 내 그도를 차버려. 딱히 나도 교수도 안 봐요. 이 지를 Ийм ярианууд эртний үеэс нийт ард олон маань Бурхны номыг ойлгож байгаа муу байх үеийн ийм яриа юм байна. Бид энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ бол одоо цагт хоцрогдож байгаа маа. 엔 타면 뒤에 들데 말이 자 용도지 정벌에 에다가 가대 보면 강연시 엔 신진 판에 이세 토부 세세 에 근데 아니다 뭐네 담바도 최고 판도 중소사업에 말했습니다. 이 집어줘. 나한테 독수리꾼 би тоохонд айлтгал энэ удаа би ирж чадсандаа маш баяртай байгаа. Олон бол гамдан хийлэн боогоор өсөлтөө олон хүний хүчин зүтгэлээр би ирж чадлаа. Энэ удаагийн миний ирэх дээр шашин амтнд бас тустай сайн боллоо гэсэн би итгэж итгэл найдвар төрсөн би их баяртай байгаа шүү. No question. Асуултаа асууж.
这里是多少国？No, do the comment now. 啊， Do the comment now. 그 저수준이 태양을 민주민주배 그래 민주지쇼 That's all. EP. 뭐야? EP. Hi, Your Holiness. We live in increasingly divided times with the election of Donald Trump and the protests that have followed in the United States. What is your reaction? What is your message? So, America, I always consider leading nation of free world. No matter what sort of complicated situation, I think finally people elected. So, I think once individual elected, then sometimes I feel during election, the candidates have more freedom to express. Now once they elected, having the responsibility, then they have to carry their sort of vision, their work according to reality. So I have no worry. I think next year there are some programs to go to United States. So I'm looking forward to see new president. 미래 아메리칸 нэгдсэн улсын талаар үгэж бодолтой байдаг. Америкийн нэгдсэн улс гэдэг нь одоо чөлөөт ертөнцийг одоо өдөржин дагуулж буй нэгэн үндэстэн гэж үздэг. Сонгуул ямар ч болсноос үл хамааран эцсийн эцэст энэ сонгуулиуд хүмүүс өөрсдийн сандараа Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийг сонгосон. Сонгуулийн үеэр ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч өөрийнхөө сансан бодсон зүйлийг чөлөөтэй илэрхийлж байсан боловч сонгуулийн дараа ерөнхийлөгч өөрийн үг, өөрийн үзэл бол өөрийн одоо алсын хараа үйлдэлээ бодит байдалтай уялдуулан явуулах тэр үүрэг хариуцлагыг ерөнхийлөгч хүлээх болно. Тийм учраас миний хувьд Америкийн нэгдсэн улстай санаа зовцуулаад удахгүй Америкийн нэгдсэн улс руу хүрэлцэн ирнэ гэсэн тийм хөтөлбөр гаргахаа тэр үед Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж очно. Next question. За нэг асуулт байна. Скул болдог талбарт хайж шашин номын дагуу нэгэн жигдэрийн дагуу нарийн болсон гэж тооцож байгаа. Үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр илүү илүү тайлбар өгөх юм байна. anda nge 되기 쉬야돼. 쉽게 세세 수만 개비로 그래서 연습이 아주 소유는 이제 세우셔야돼. 일단 아주 순주로 아주 잘했겠죠. 아니 로카시에 집에서 다 세우셔야 Тэгэхээр би сая хэлсэн шүү дээ. Одоо ерөнхий нарийн тийм одоо тодорхой үйл явц юм уу? Нарийн мэдээллүүд одоо хийхгүй байхаа бүгд жаахан байгаа. Алгуур том болохоор нь тухайн тодорхой хийж болно. Yes, question. Энэ алгуур болдог төлөвлөлт сая багуун нэстэй дуртай. Гадаадны ямар нэгэн шалтгаан байсан. Ерөөсөө системээр хүлээж авах чадвартай дагаад зарлахаар явж байгаа гэсэн юм. Госооч суусан. Гадаадны ямар нэгэн дандаа чамдраж байгаа чилоогийн жин бишүү аа жин болоо тэний энэ чамдраж байгаа госооч чамаа тийжээс шалын нас болчих. 대대기 믹스는 영어로 돼요. 다 이내 것도 최고 잘해요. 그리고 онцгой тийм нэг аль хөл бэлшээл гэх юм уу асуудал үүсэн байхгүй л гэхдээ нэг үйл ингээд өгсөн энэ талаар нөгөө сайхан байна. Багштайгаа дахиад цаашаа university Монголын төсөө олон их тавьдаг. Тэгээд өнөөдөр тулаагийн дүүсгийн банкын үеэр олон Монгол сүлжлүүд Монгол очиж багшийнхаа сургаал авах сонсох
тэгээд замын бигийн бас түүхийн банкын ондооны бүлэлсэн гэж одоо айлсан гэж бэлсапи явахгүй бэлсгийн төвчдгийг гэж айлсан гэсэн тань тухай бас зөвлөрүүлэн айлруу тэгээд дахиад бодох юм гэж тавьж байна. 그래. 그다음에 이게 시에는 소금까지 түүхийн банкын ондоо сүлжээний замын бигийн бүлэлж одоо Монгол чөлөөт зориулсан Монгол сүнжээ маягийн үргэлжлэл болгож айлтгаж гэсэн багш зөвшөөрсөн гэсэн. Монгол сүнжээтэй замын бигийн ишүүдийг босоочгийн шашин маань юурээс энэ тухайд 만든 수시에디 다시 당하다 측하시 요원들이 당하다 지역을 시행이 와요. 그냥 소리도 그냥 그게 소두장 투투인 투초를 그런 라신 코네 그런 기술자에 그냥 즉수 그래야 되는데 그 용수 용수리 음악 손질고 말도 기존에 알아가는 거 хүмүүсийн зүгээс одоо бид ингээд айтгаа та энийг бас бид энийг бас сануулъя гэж ингэ сануулж ирдэг. Би үл ерөнхийд нь бүгдийн хүслийг харгацаад ерөнхийд нь ингэж өмнөх номоо хэлдэг юм а. Яг нь монголчуудыг тусад нэг аваад тусад нь хүлээж аваад уулзсан тийм тус юм хийж айтгаж бас болно. Энэ асуултын үргэлжлэл нь Монгол бас та түүхийн банк авах уу? 이 지와디 트레이드가 어서치 소유로 동거와 제마기를 위해서 나 수굴 따고다 위아 때 다 로지 제실래요 이 마인의 부처도 애들 계시 정보와지 제가 그걸 주고 있나 공거치 투서 말이 나 비무리 강에 살때기 나 야가 지금 사활을 떠서 저희를 그거리야 직선 대초게 헤르츠 어떤 요걸 완전 이루어진 대화 이 모든 쪽으로 오지 조금 시원하게 이 옥도 것이라고 그 어른 논란 책도 어떻게 할 줄이마 내가 따라가서 таныг Монгол улсад ажиллах үеэр дээрсгийн газраас хоёр удаа Монгол улсад ажиллаж гарсан. Таны юу 어서치 소유의 진행을 가도 자마신이 팀이 dus 가동세나 가자세나지 되지 이슈방에 이 돌아서 먼저까지 왔어. 이 자신이다. 나 사실 관심이 있으니까 이 녀석들이 연예인 그래. 이건 밴이 뭐 비한 주성 이 나서도 힘들어 스페인이지만 저번에 내가 남배롱배 안에 난 로트야디 제벤체 소고체 디니마도 신 남배로 무슨 로 투기야 봐. 에 년서부터 시작이야. 난 남배 인자 남배로 무슨 로 투기야 봐. 소스로 기. 이 히들 버хны 신도고 선노다스 몽골 일본 회의도 진짜 좋아. 무슨 잡고. 근데 더더 보고 미국은 버хны 신도 그때 버хны 신도고 선노도 진짜 잡고 하시되지. 요새 좋아. 야나 나는 저기에서 가로 남바사에 쉽게서 와. 남바들 나 야나를 여러 지시는 쉬우주도 돼. 시간이 했던 아웃 웃음을 했던 버хны 신도고 노른조 사이가로 버хны 신도. 이들 хүмүүсийн зүгээс намайг хятад ажиллаач гэж байн ингэж одоо сануулж байн ирээж гэж хэлэх юм аа. 뭐에 내줄이야. 지금 그게 대주 대신에 내가 라제 쪽이 와래. бодит байдлаар ярих юм бол 1974 оноос хойш би тусаар тогтно гэж би магадгүй тийм санаа гаргахгүй төвшөлгүй байна. 레디 안다잖아. 중국 지자나로 나 가져를 했으셔. Хятадын шүнгийн бодлогод намайг салран тусаарлаж гэж үзэж байгаа. 가다 자나면 뭐 무지 신기하네. 내 라제 쪽이면 신기하네. 저분이 신기하네. 신이 네 라제 맞아야 가시 해주시는 게 용돼. Би тусаар тогтноос уус болно гэж тэмцэхгүй байгаагүй дэлхийн нийтээр мэдчих ба. Энэ нь тус зарим хүмүүс буруудаг намайг өөрийнхөө тусаар тогтноос уус буруу болохын төлөө явахгүй гэж намайг буруутдаг.
내가 당군인의 상담이야 랑겔 샴팜스야 되는 거지. 니가로 저 니가로 판단해야지. 나지 상담이야. 야 하나서 비디아든 티디 야간 гэсэн санаа биш хоёуланд нь тустай байх юмсан гэсэн бодлоор хандж байсан. Next. За сүүлийн асуулт. Тэр 참시 모르는 분들이 완전 아까 삼이 덜 분들이 있어 담담하다. 어느 때부터 완전 집에 시가지 배수 아무튼 그리고 거의 수는데 그게 왜 지금 따라 알파 먹기 더 그냥 가벼운 갈등 위에 더 되는 거로 지금 옆쪽 양을 서로 맞추고 있는 만큼 그게 주로 그게 이 그거 가끔이 바람이 있는 게 있어서 해야지. 개발하고 같이 비바지 같이 네, 렌즈 간이 샤掉了。 티베트는 완전으로 도도가 거의 붙여도가. 这是那么我的家人经济用是。 이것도 미래도 다들 거의 저쪽에 티네. 我还来给要完是的。 뒤로 내 가야도 좋듯이. 저 첩색이 되지. 얘는 로스트를 할수 있죠. 첩색이 되지 세야지. 이게 첩색이 이어주는 기준도 그래. 로스트를 할수록 작은 샷단 더 너로 보여주고 주고 싶은 것인데. 가다 개셔야지. 산재에서 담바. 농도 도배等이 전디 샤바도 주베 진주 배수 차셔야지. 배 나는데 캐로고 이디기 나가다 쉬우지. 리베 제가 책. 산재를 쳐지 세를 두고 지금 하나도 소요. 아다 디마도 로종 책. 다 디로종 야 오시대 책. 산재 쳐라. 셴 타버터 지금 중원이나 아니면은 되게 진도. 맞아. 셴 겨울음식이 이제 배지미 이제 지금 하고 지금 예스 저거 제요 이제 이 샤페 맞다. 나 차샤는 나 겨울음식 인식 저거 되게매다. 나 매드미 안 지셔지. 미신이 지송 셴 게셔 되게. 아니 그저 또도 소리 지금 나한테 지셔야 도시. 모든 이 로스트리 모드시라 모든 유에서 모든이 너무 매듭들이 반드시 메리투기 다시 반드시 시대 동기 괜찮을 이 모든이 너무 소화다 공으로 소스 부대지 해주지 이미 뒤로 좀 좋다 인초인데 돈이 스피시 어도 벤치로 같이 달라고 디레스 볼트방이 네 분도 같이 인탄다 하고 해서 너무 먹도 좀 뒤로 지금 우러나오는 집이 다들 받는 여기 거기 좋고 거기 뒤에 살짝 좀 팀배들이 하고 애들 хүмүүстэй өөр байж тэр хүмүүстэй ичлэн байдлаар фондос хүндэлгээр хандаж харьцахыг хичээж яддаг юм шүү. 산재 절대들 한게 대박 증인이 인류 증인이 소모도 가사 치라고 지금 이거 소모도 хүмүүс өөрийнхөө айлтгууд бүхний шинэ лам хоргууд гэсэн олон тоонд тавиад хоргууд авчирна гэсэн болохоос биш лам хүн гэж нэг тоонд тавиад авчирна гэж яддаг юм байна шүү. Last question. Thank you. Your Holiness, yesterday you spoke about the importance of shared responsibility in light of the recent climate change summit, COP22, which just concluded. What is your message on global warming? Basically, I think the very position of galaxies always moving, changing. So our solar system also you see changing. So I think sun also. Actually on the reality, sun also changing. So I think major factor may be that. Then some factor
our behavior. Global warming. Pollution or some of these use extensively coal like that. There are now people very seriously thinking the clean sort of resources like solar power. In Germany, one of my friends, you see, he carries some sort of plan. And here also I noticed some solar panel. Yeah. And then wind power. I think we must now concentrate on these things. I don't know whether we can reduce car or not. I don't know. People everywhere busy. Now I think it's possible to reintroduce by walk. I think it's possible. Дэлхийн цаана гарын дэлхийн удаалт холбоотой асуудал тэгээд үүний хариуцлага болохоор ер нь одоо гариг ертөнц гэдэг нь үйл өөрчлөлт. Үүний дотор ч гэсэн нарны систем, бидний нарны систем гэсэн өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ удаалт гэдэг маань бас үүнтэй холбоотой болоод хойш шатгаар нарны системийн өөрчлөлтөөс болж байна. Үүнээс гадна мэдээж хэрэг бидний хүмүүний одоо үйлдэлээс болж гарч байгаа тус байна. Жишээлх юм бол нүүрснээс нүүрслүүлж байгаа асуудал удаалт гарч байгаа ч юм уу. Тэгэхээр яг л үүнийг шийдвэрлэх арга нь цэвэр байгалийн нөхөн сэргээгдэх ийм их үүсвэрийг ашиглах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол нарны болон салхины их үүсвэрийг ашиглах ийм одоо ажлуудад явагдаж байна. Миний бодож байгаа хүмүүс машин унахаа багасгах гэдэг нь баг боломжгүй болов. Машин унахаа бодоод ингээд алхаад явна гэдэг нь баг боломжгүй боломжгүй байх болов гэж би бодож байна. Thank you. Well, recently, there's one occasion, one scientist, you see, very detailed sort of data. You see, since we pay some attention about the ozone layer, so now the rate of damaging ozone layer much reduced. So that gives us hope. If we make some effort, there is possibility. So awareness very important. Now many people, including many governments, now showing genuine sort of concern about environment. That's very important. Сүүлийн онцлог давхар боорчийн гэж үздсэн тийм судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр бид нар үнэхээр хичээж үгэлээ гаргах юм бол бид энэ байгалийн өөрчлөлтийг бас өөрчлөх болно гэж хэлж байна. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.